Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We got visitation. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Our pastors. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let me tell you that today our pastors have done like this. Hallelujah. Our pastor and the pastor, they have visited Jubilee. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I'm here so that I can welcome them as you see me here. Hallelujah. Amen. This time when we stand, I learn a lot from you. Hallelujah. Amen. Let us go and be united. We open our ears. We hear everything that God has given him today. Hallelujah. Amen. Tell the neighbors and in this manner, men of God, I welcome you. Our church now is young. You cannot see it clearly. We are people full of joy and love. Sometimes when you see our face look like we are that's not how we are inside. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
ngihamba nomama umfundisi eMkhotho. Amen. Ngihamba nabantwana Incatei o governo quando a gente ganhou as comunicações. uNkulunkulu manje sibona sisaphile kanje. Swinene Kakhulu. bakhona abasunabile Bakhona la bekade bafuna. bakhona abasunabela kuna hambi boneke naketa kunene Bakhona la bebafisa noma ningangiyisa mara batsanzekile kodwa wafinyelelakanga. kambe mina na n'wina Kodwa mina nani hi kume nkateko wa Xikwembu namuntlha. sithole umbuso kaNkulunkulu. Haleluya. Hi la ku hetwa rito ra Xikwembu. Siyomamela izwi likaNkulunkulu. Xikwembu xi pfuna xi katekisa. uNkulunkulu azigcine. Koko lava a va chacha va sumile lava. Laba bekade bashaya basukile khombela labo chaya babuye. Lava vo chaya loko va kusumana va kwenyana swinene loko i gonya ende ni tsakela kwala ya vona. Ni nge swi voni kwala ku gonya la. Ukubukelayo izinto zihlezi kahle. Vanhu loko swi tshamiseke kahle a va gonyi. Abantu mayizinto ziright abakhuphukeli. Wena wena wa rhekela. Bathi okwethu kuhamba kahle. Mara loko se ambyela mi twa ku na ku gonya ne. Kodwa manje ngazunguta tshela ngokukhuphukela. Tamuya Yazini ukuthi ukhona khona. kulelo ihindze ka swiyimo swo karhi. Loko umuntu wakudlule ezimeni eziningi. That is why Christ leyo a nga za a hindza ka ti-challenge to karhi. Loko kunomzalwane akakadluli kuma-challenges. Loko o yima la mahlweni lawa Makamaka phambili. vhiki leri taka munhu a ka mi nga ha tikerekeli. Vhiki landelayo Angeke isabuye la esontweni. Uzentshela ukuthi ayikhala kakhulu. Ake ngiyazikhalisa manje. Uke ungile ndeni. Bayingene phakathi. Awuboni wena. Wena awuboni. Loko wena ngachaba Uma ngakukhombisa la imiva ingene khona. awukathela endlela abantu abayibona ungenyelela abanyenyela. Ngesikhalisa ukuthi no lo muntu akasikhalisi. Kunabantu abakutshela kubaba. Khona abantu abahlangane nobukhulu. Sekuhaba abantu laba basibona ukubona lekutshela kubaba. Abekho abanye abantu ababonayo labantu laba baphethe kanzima. So lokho bafuna bayandaweni ndingonyana. Mabaya kuzinye izindawo. Bafika babona baba abantu bamunyenyela. Bazofika abakhulu bathi abazibani bake bayazikhalisa kakhulu. Yena ayifani abantu bamunyenyela yini. Asifani abantu abatefayo. Ifana abantu ba strong. Thina sifuna abantu aba-strong thina. Mi strong wena. Siyabuza u-strong wena ngempela. Ilokhambi wakulela. Lo muntu lona uhlatshiwe. Kuna something eka yena. Unemiva la phakathi kwakhe. Abatekisela ya koyibela bana. Kwele isikoti. Lengoma yokukhuphukela cela nikwacela nizoyicula kancane. Jesus.
Chapter 10. Chapter 25, from 27. From 25 is to 37. Luke chapter 10. Luke chapter 10. Lelaba funa sambe kahle sizwe kahle le ndaba. Laba abayitholile. Ngicela nisifundele. Luke chapter number 10. Sifunde uLuka chapter 10. Verse 25 kufika 37. Siqale ku-25 sigcine ku-37. Ishayeka indlela le. Xifaniso xa Musamariya wa Musa. Xifaniso xa Musamariya wa Musa. Kutani mudyondzisi un'wana wa nawu a ta ku ta n'wi vinga a ku, mudyondzisi, ndzi ta endla yini ku kuma vutomi lebyi nga heriki? Yesu a ku ka yena, ku tsariwile yini enawini? U hlaya yini kona? A hlamula a ku, rhandza hosi Xikwembu xa wena hi mbilu ya wena hinkwayo. Hayi yimani kahle. Kela ngibambe lapho. Iri rhandza yini? Hi mbilu yini? Inhliziyo yonke. Sema laba kwa mbilu yemwe mara ni yemwe seko masuse hi mbilu ya wena hinkwayo. Inhliziyo yakho yonke. Ni moya wa wena hinkwawo. Ni matimba ya wena hinkwawo. Ni ku anakanya ka wena hinkwako. Naswona rhandza munhu kuloni. U kota loko u ti rhandza. Bathi yini lento ethandwayo? Rhandza munhu kuloni. U kota loko u ti rhandza. Thanda omunye umuntu ngewe uzithanda ngakho. Yesu a ku ka yena, u hlamule swinene, endla sweswo u ta hanya. Kambe yena hi ku navela ku ti endla lulameke. Izandla mamelanga zamani. A ku ka Yesu, munhu kulori i mani xana? Athi umuntu angcwele ubani? Laba abantu abayekuthanda uNkulunkulu bayinkinga. 1 plus 1 is equal to 2. Uma ubhala ukuthi 1 plus 1 2. Loko wo raba 2. Ma ukhipha 2. Wo kwata. Yena uyakwata. Araba leshinene na yena. Yena aqimbe okuhle. Atsale xin'wanyana. Yena ufuna ukuzibhalela kwakhe. Ithamaka ala ma question mark. Yena ufuna nama question mark. Munhu kuloni intini. Uyabuza ukuthi umunye umuntu yini? Umuntu ngabantu mara
sibuze ukuthi kwenzakalani. Kusho ukuthi lo Kristu ngabantu abakristu. Kuyamangaza umuntu abuze ukuthi yini uKristu. Usasekho Kristu kulesikhathi. Yini uKristu? Kutani Yesu ahlamula aku munhu un'wanyana a rhelela hi le Yerusalema aya eYeriko kutani a wela emavokweni ya swigevenga swi n'wi hluvula swiambalo. Lanuani se a ku dyondzisiwa vona a nyikiwa xifaniso ku na vanhu van'wanyana ne a vo byela ku lamani i mati lowu nga se ya halata kunene Lana sifunda into ukuthi umuntu yini. Omunye umuntu mangamnikeza amanzi uthi nama amanzi before wachithe la manzi angeke azathembe ukuthi amanzi. se Yesu Kristu a endla swona a kombisa xikombiso ku nhlonto ya we ya ana. uYesu bhekeza umzekelo ukuthi ingqondo yakho iqinile. Abyeleni mani mfundisi ku kundleka yini ku ya mahlweni. Sitshele bafundisi ukuthi bekwenzakalani kuya phambili. Kutani a wela emavokweni ya swigevenga swi n'wi hluvula swiambalo swi n'wi ba kutani swi suka swi famba swi n'wi siya a ri kusuhi ni ku fa. Kutani ku tshuka ku humelele muprista a rhelela hi ndlela yoleyo loko a n'wi vona a papalata. Umuprista umuprista laba abazikhulishayo kunabona sihlala phansi. Kubonakala ukuthi udlula abantu abadala manje. Ngimthilizile kaNkulunkulu labantu abazikhumbuza babona nomuntu bahambela kude naye. Kutafika mulevi kwalaho kutani loko a n'wi vona na yena a papalata. Abalevi nabantu bona badla esontweni. Izinto zabalevi abheke naye athi athathe yakhe indlela. Athi nokuthandaza ngifuna ukuthandaza. Hayi ufikelela kulesimo lesi. Kambe Musamariya un'wana loyi na yena a ri eriendzweni Olosithathu Lord. a fika laha munhu loyi a nga kona loko a n'wi vona a n'wi twela vusiwana a ta kusuhi na yena a n'wi chela mafurha ni vinyo etimbangeni a bohelela a n'wi gadisa xifuwo lexi a famba ha xona a n'wi yisa endlwini ya vaendzi kutani a n'wi tshungula kona nimixo a humesa mali leyi laviwaka a nyika n'winyi wa yindlu a ku ka yena n'wi tshungule hinkwaswo leswi u nga ta swi humesa ku tlula mali leyi ndzi ta ku tlherisela swona siku ndzi vuyaka. Hi ku vona ka wena xana i mani eka lavanharhu lava la nga va munhu kulobye wa munhu loyi a weleke emavokweni ya swigevenga xana? Yena a ku hi loyi a n'wi endleleke tintswalo. Yesu a ku ka yena famba u ya endlisa sweswo na wena. Bakhona abaKristu abasenza ngombusa. Kimbe kuhlangana torobana lihlawile karowani kadi wamishona mutanga yombeshemu. Kunoma tipa yenko shumbrika witse na hosiaga papa rikatirle yaga mwana wa hii. Kuba bila na baya ukuba bila na yombeshemu. Ekwenda ina hosia so ipuse watu tsori matibele molo kutsima. Ekunyo matiba yenko karo yaga wona. Yo washoni matiba yenko kimika yaga kuyetelela. Kutira ko ayibona kutwisisa hi endla ku rhandza ka wena xikwembu xaka katekisa muhlayo ka tolo wa Yesu endla swo tihlawutelo hinkwato huma ti vona ku twisiseka eka wona eka ka lewa ndhawu in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Awosiyanga
Na swi tiva ku hosi eka timbanga ti tele ta ku hambanahambana kambe Kreste Yesu i kona loyi nga hi fela xihambanweni hi timbanga ta Yesu Kreste hi na tshunguriwa horisiwa papa ri wa hlanganile korona papa vulavula na vutomi bya hina hi yingisile in Jesus mighty name amen and amen hallelujah okay senda ku famba rona la ku vulavula hansi ka nhlokomhaka ya vona khuluma ngale heti akufike musamariya wa Musa akufike umsamariya wa Musa ehenhleni ka vutomi bya wena phezu kwempilo yakho haleluya la yenda hlamba marito ra Xikwembu la sifunde khona izwi kaNkulunkulu ina wiwangu lithi wanda na Yesu Kriste uyeza uYesu Kristu iri ningathi kuma sabuyini vutomi lebyi nga herikike uyambuza uJesu Kristu ukuthi impilo engcono ngayithola kanjani Yesu Kriste iri aka munhu loyiwani uYesu Kristu kulomuntu athi uhlaya yini enawini yini lento oyifundayo vanhu lava a va ri vanhu lava a va hlaya labantu bekuwabantu laba abathanda ukufunda Okay, a va hlaya tibuku bebafunda iy'ncwadi a va dyondzeki ngopfu bebafundile a ku kuza ku yi hlaya yini abuza ukuthi nifundani eka nawu lowu u hlayaka kuleku se munhu loyiwani labantu laba wa hlamula ku na leswi nga tsariwa anawini hi leswi uyaphendula ukuthi kunemthetho loko a hlamula makaphendula Yesu Kreste iri i vule swona uYesu Kristu athi yebo uqinisile famba u ya endlisa sweswo hamba uyoyenza kanjalo mara i ti endlela ku hi tiva ngopfu kodwa yena uzenza ngathi ungcono a vuza Yesu Kreste ku na munhu kulori i ncini i mani uzenza umuntu ongcono ubuza uYesu Kristu ukuthi umuntu ongcono umuntu onjani inkomba xifaniso se amkhomba ipicture a ku yi loyi wani munhu wa ta kusuka a Yerusalema a ya Yeriko athi nangu umuntu uyasuka eYerusalemu uya eYerikho loko a ka ya Yeriko munhu loyiwani maka ahamba eYerikho i hlangana swigevenga masava uhlangabeze nabegebengu loko se a hlangana na swona makahlangana nazo swi n'wi khoma swi n'wi ba swi n'wi vavisa zambamba zamshaya a va na timbanga letikulukumba aba namanxeba xikwembu xi hi pfula xi hi katekisa amen uNkulunkulu asigcine loko se a na timbanga letiwani maka nalamanxeba a cukumetiwa kwala ri kona yithi lizwi laNkulunkulu lamlahla labhekada khona tshika a suka va famba bamyeka bahamba loko a ri le munhu loyiwani lo muntu makasanele lana ku hita vanhu kudlula abantu kwala a nga kona labhekada nale khona a hita bantu badlula usamariya na yena a fane a hita hi kona endhawini nalo waseSamariya kumele adlule lana mara a nga a vurangi lonene ni kodwa akudlulanga lo ngcono kuqala urhanga ku hita vanhu lavo ka va nga ri kahle kudlule laba abangekho right vanhu lavo ka va nga ri kahle hi vona number one labantu laba abangekho right yibo laba hamba kuqala vanhu va kahle va sarwanele laba abantu abangcono hina va nga sala hansi yilaba abaza ngasemuva loko va fika vanhu lavawani babafika labantu lava rhanga laba abahambe kuqala ka va kuma munhu loyi a wina va msebeni bathola lo muntu olimele alele va n'wi nyenya va n'wi tshika badlula va n'wi papalata badlula bamyeka vasalwane bazalwane kereke ya xikwembu bandla lakaNkulunkulu va rhanga mahlweni laba abantu abahamba phambili va papalata bahamba yeya kundlela vanhu lava hata le ndzhaku kodwa laba abasele emuva va ta mi tshungula timbanga yibo labazonceda lini lava ya fikelela lithi makafika a fika a languta ku heyi ambheka lo muntu munhu loyiwani athi lo muntu lona ni muprista mina mina ngumpristu se ni fane ya khoma munhu a nga timbangaki mele phani umbambe lo muntu namanxeba va ku leswi a hi swa mina athi loko kusungulu swi kwami na vinyi va vona la kunalaba abakumele basebenze naye a famba mtshika ahamba myeka kanjalo ku ta mulevi kuza nomlevi a ta mulevi na yena umlevi afika naye i ya vona swi vona munhu luyani ngiyambona lo muntu lona a languta yena ku se i languta munhu wa wambirhi
ambheke ukuthi no khona umuntu wesibuye number 2 ozayo. kube anganifuna lo yotako Lo ozayo bebuyela uzomnceda. athinelela Asondela. athinelela Asondela. akuba Makafika uma ngathi athi uphuma igazi. sana kuyiphendile ngifamba la Athi hayi mina leyakusizo into zami ngiyahamba. ababalaka thika Naye ayeka ahamba. wayathika Kungani ayeka lento leyo? akwashikana nankomo uthi ngayena Bekangaboni ukuthi uye lo kumele amncede. basabani kanike isikwembu Bandla likaNkulunkulu. nabazalwane botala Ukhona abazalwane abaningi. nabangathi ubanga totala Laba banamanceba. nabakuthwelika Laba kukamsaka bazobukhulu. badinga usamariya wamusa Banida owadinga umsamariya wa Musa. Ukudinga ukuthi babe duze nabo. Bafuna umuntu wesithathu. Lo ozokhula duze nabo. Abancede. Bazalwane. Baningi abantu. Nabazokhula duze wenu. Bangayenzi lutho. Bangancedi nokunceda. Baphinde bazitshela ukuthi uyazenzisa lo. Jesus. Hamba nathi. Ngathi ngiyambona lo muntu lobhekana le phansi. Athi akusekho la ngizoya khona. Bonke abantu abasangifuni. Bathi sengishonile. uJesu athi yimi ukufa nokuphila. Uma uJesu afika kuwe, naba bathi angeke uye ndawo, uzomthatha isa phambili. Naba bathi angeke kwenzakala kuwe, uzomthwala alise phezulu. Lo muntu lo bakakhona lapha abheka khona. Engathi ngiyambona azumsindo. Azumsindo kancane. Kodwa noma hamba bekahamba ngegolo yakhe. Azokube neyenza umsindo mayihamba. Asibuze ukuthi ubayo lo adlulayo. Engathi akangibona. Engathi akangibona. Izinto ngihamba kuzo. Ngihamba kuwo. Bazalwane khona izinto. Lawa abazalwane abanye bangaboni. Kufuneka umuntu wesithathu ukuthi adlule eduze nawe ukuthi izinto zibe kahle. Lithi izwi likaNkulunkulu makafika umSamariya wa Musa abona lo muntu owile lo onegazi lo ozubuhlungu afike ancese naye abamba amanceba wakhe amfolisa amfaka namafutha amenza ukuthi naye abe umuntu. Lithi makasaqala ukumtreata amthatha amisa endlini engcono. Lapho kunabantu abasebenza ngokulapha abantu. Athi ngicela niyise phambili lento leyo yokulapha kulo muntu lona azulukhulu. Nakhona zonke izinto ezinidekayo kuzobhadala. Bazalwane, lo muntu masenkungwini uNkulunkulu bheka funa ukuthi niyazi ukuthi nasendlini kaNkulunkulu khona abantu abaningi
zabo Mathika zikhulu. kupuniwa yina. Asikhona ukubanceda, kunzima ukubanceda. Ayibakhongeleleni. Asibathandazeleni, sibathandazise. Akuna munhu otefikekele. Akekho umuntu atefayo esontweni. There is something lexitavula atefa. Kukhona into eneza ukuthi atefe. Kuna something lexi endlaka. Akekho umuntu ozotefa esontweni, kungekho enye into emzisa ubuhlungu. Lithi izwi likaNkulunkulu. Lo muntu masekapholile athi abuyela emuva, kubuzwa lo muntu ayazi umthetho. Ngitshele kunabantu abathathu abadlule lana. Umuntu ongcono umuphi? Uthi ulo amlaphileyo. Kusho ukuthi laba bantu akusiyibo labarayi. Ningakhathaleli kulabantu abangekho rayi. Ningazinikezi nesikhathi sokucabanga ngabo. Labantu laba abasabathintanga basebuzwa. Bathi lo ngcono ulo amlaphileyo. Lo kusho ukuthini? Umwana womwane endlini kaNkulunkulu. Unikezwe amandla okulapha omuntu. Bazalwana ngazi ukuthi ngitshela kanjani. Uma unamaphanato lana ungaphethwanga ekhanda. Uma ungaphuza amaphanato ngeke kusebenze. Mncede lo muntu. Hey bazalwane, thina sihambela kude nabanye abazalwane. Sihambela kude nabanye abazalwane. Sihambela kude nabanye abazalwane. Kodwa masifunda ngothando. Sithi uthando